Aku akan kembali untuk kalian. Initiate retreat lane. Initiate retreat. Ini akibat perbuatan. Tetap waspada walau sedang makan. Slain an enemy. Bagaimana rasanya? Our turret has been destroyed. You have slain an enemy. Ally has been Tunduklah padaku atau ditelan oleh anak-anakku. An enemy has been slain. Berlawanlah tidak akan membuat. Launch attack. You destroy the turret. Our turret has been destroyed. Ini akibat perbuatan. You have slain an enemy. An enemy has been slain. Bagaimana kalau kau mengunjungi? Aku telah menambahkan elemen baru. Initiate retreat. Naik elemen follow. Anak-anakku selalu bersabar. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Bagaimana rasanya berada di atas piringku? Request backup. Semua hal bisa dimakan jika kamu cukup berani. Double kill. Kedatangan turret has been destroyed. tidak akan mengubah. Triple kill. An enemy has been slain. Lanjutkan pesta makannya. Our turret has been destroyed. Request backup. Makhluk tanpa agenda kedua. Aneh. Request backup. Naik elemen follow. Dan Tobias, aku akan kembali untuk kalian. Tunduklah padaku atau ditelan oleh anak-anakku. Launch attack. Rasakan An enemy has been slain. You have slain an enemy. Wiped out. perlawanan. Your team destroyed a turret. Request backup. Initiate retreat. An enemy has been slain. Victory!